Ok, počinjemo. Dobrodošli ljudi u još jedan klip, mislim da sam sad krenuo, samo sekund. Yes, ok. Desilo mi se nekoliko puta prethodnih da snimam video, tako ide, a u stvari nisam ni kliknuo record. Ili nisam upalio mikrofon, tako da uvijek bolje proveriti. Hajde da vidimo sada šta ćemo raditi u ovom klipu. Dakle, radit ćemo neke osnovne aritmetičke operacije, odnosno aritmetičke operatori neke. Pa hajde da vidimo koji su to. Dakle, imamo, kao u matematici, imamo sabiranje, oduzimanje, množenje, deljenje. To su te neke 4 osnovne operacije i mi ćemo uvesti još jednu petu, to jest modularno deljenje, odnosno modul nekog broja, modul kako god želite da nazovete to. Šta je to? Pa modul nekog broja, to jest modularno to neko deljenje, predstavlja deljenje između dva broja, takav i deljenje, da kada podelite dva broja, on kao njihovu vrednost uzima ostatak ta dva broja. Hajde da vidimo sad šta to u stvari znači. Naprimjer, kada bi podelili 5 i 3, dobijete, kada 5 podeljeno sa 3, dakle to je 1 ceo i plus 2 je ostatak. Onak 2 što ostane je ostatak. Dakle, kako se zove, to je to. Znači, on samo uzme ostatak pri deljenju neka dva broja. Šta se desi ako su dva broja deljiva? Naprimjer, kada bi stavili 10 modula 2, to jest modul 2, kada bi imali 10 pa tako modularno podeljeno sa 2, ostatak, to jest njegov rezultat takvog deljenja bi bio 0. Zašto? Zato što je 10 deljivo sa 2 i nema ostatka. Ostatak je 0. Imamo samo 5 cijelih, dakle ostatak je 0. I tu dolazimo do glavne svrhe zašto se koristi taj modul, odnosno u programiranju. Pa jeste baš zato da proverimo da li je neki broj deljiv nekim drugim brojem. Dakle, da proverimo deljivost broja, jer ako je ostatak 0, samim tim, jer ako je njegov rezultat 0, samim tim je ostatak 0, samim tim je broj deljiv. Kako se zove, nadam se da me razumete. Ako me ne razumete, vidjet ćemo kroz klip, kako se zove, kroz sam video sada, kako to u stvari praktično koristimo, odnosno neku primjenu ćemo vidjeti u nekim daljim klipovima, ali u ovom ćemo eksperimentisati sa tim modulom. Također služi za izdvajanje cifara nekoliko, dakle, dvocifrenih, trocifrenih, četvorocifrenih brojeva, ali vidjet ćemo kasnije kako se to radi, da vas ne zbunjam sad. Pa hajde da počnemo. Dakle, imamo file, dakle, pravimo novi source file, new source file, i ctrl-n, osnovno, i kucamo include stdio.h, i onda imamo ovdje sada int main, otvorena zatvorena zarada, i ovdje ćemo staviti return 0, onako. Hajde da vidimo sad šta ćemo da radimo. Pa u ovom videu ćemo demonstrirat ćemo kako se vrše te aritmetičke operacije nad brojima u C-u. Pa hajde da deklarišemo dva integera, int x, znači cijela broja, i int y. I hajde da sada deklarišemo promenljive u koje ćemo smestiti rezultat tih naših operacija. Koliko imamo operacija? Imamo 5 operacije, treba će nam 5 promenljivih, jel tako? Naravno, možemo sve to raditi pomoću jedne promenljive i bez jedne promenljive, ali to ću vam pokazati kasnije. Hajde za razumijevanje je lakše da koristimo, da koristimo 5 promenljivih za svaku operaciju po jednu. I u svaku od njih ćemo smestiti dakle, jednu vrijednost. Sada ja sam već otkucao to, imam ovdje cijeli program što sam kucao u prethodnom, pošto sam radio već ovo mi je četvrti put da radim moj klip, tako da ću samo da bi bio malo kraći već ispisati deklaracije, ali ću objasniti naravno. Dakle, imamo 5 celobrojnih tipova i ovdje imamo njihova imena. Što sam zaboravio da kažem u prethodnom klipu jeste da ako želite da se sastoji iz dve reči, dakle ime neke promenljive, stavite donju crtu. Dakle, ne stavljate space nego donja crta, što se meni nalazi na shift i prvo dirka pored nule. I tako radite sa više reči. Dakle, ne može da bude razmak, na primjer rez, pa samo razmak mno, nego rez donja crta mno, ako želite da se stoji iz više reči. I tako možete dalje. Hajde da vidimo što predstavljaju. Ja sam označio ove kao rez mno kao rezultat množenja, rezultat deljenja, rezultat sabiranja, rezultat oduzimanja, rezultat modula. Naravno, vi možete označiti kako god želite. Možete staviti a, b, c, d ili tako nešto, samo ne smije da bude x i y zato što ih već koristimo ovdje. Dakle, ja sam tako označio naše te rezultate i hajde da vidimo što ćemo dalje raditi. Pa hajde da izračunamo te vrijednosti, da ih smestimo. Dakle, rez donja crta mno će biti jednako čemu? Dakle, to je rezultat množenja, pa jednostavno samo, izvinjavam se, naravno, nisam dodao prethodno, izvinjavam se, još jednom, što sam pokrenuo? Nisam dodao prethodno vrijednosti našim promenljivima,
Dakle, x i y moraju da imaju neku vrednost. Kasnije ćemo vidjeti u u nekom sljedećem tutorialu kako to da uradimo sa standardnog ulaza, to jest kako da mi upišemo sa tastature koje dva broja hoćemo da unesemo. Nešto slično kalkulatoru. Vi unesete brojeve, on vam izračuna sve. Ali mi ćemo sada već dati predefinisane, to jest daćemo neke vrednosti x i y. Neka x bude, na primjer, 15, y neka bude, na primjer, 7. To je to i sada možemo da krenemo sa računanjem. Sad imamo vrednosti, imamo sve deklaracije, možemo da krenemo sa računanjem. Dakle, kažemo rez donja crta MNO je jednako, pa za množenje jednostavno kao i u matematici x puta y i on će tu uzeti 15 puta 7, je tako? Nekad mi nećemo znati koji je broj zato što ćemo ga unositi sa tastature pa može da bude različiti, zato stavljamo x puta y, kao množimo te dve naše promenjive. Dalje imamo rez donja crta del, pa to je jednako x podeljeno sa y, jel tako? To jest kosa crta, tako izgleda, ovo je gore zvezdica, pa imamo rez donja crta sub, to je jednako x pa plus y, pa rez donja crta odu je jednako x minus y, i imamo za modul, kako se on označava, pa rez mod će nam biti jednako x procenat y. Dakle, procenat, to je posto, to je shift 5 je na mojoj tastaturi, označava kao modul nekog broja, to je to modularno deljenje, to je ostatak pri deljenju neka dva broja. Naprimjer, ovdje bi trebali da dobijemo kao modula dva broja 1, zato što je 15 podeljeno sa 7, 2 cijelih i 1 ostatak, je li tako? Pa hajde da ispišemo, sad smo sve izračunali ovo, hajde da to ispišemo na standardni izlaz. Dakle, naš kompjuter sad ima sve ove vrednosti kada bi pokrenuli, ali mi ne bi mogli da vidimo, jel tako, te vrednosti. Pa hajde da koristimo, dakle, našu funkciju printf da bi ispisali te vrednosti na standardni izlaz, da bi mi mogli sami da vidimo rezultate. Pa kažemo printf, otvorene, zatvorene zarade, navodnici, naravno. Kažemo, na primjer, rezultat, pa dve tačke. I onda kažemo, na primjer, hajde da se zabavimo malo sa formatiranjem ovog printf-a. Kažemo, na primjer, posto d, očekujemo neki integer, dakle to je kao mesto u koje će on ubaciti neku integer vrednost, to je neku cijelobrojnu vrednost, pa kažemo zvezdica. Ova zvezdica sada ne označava puta, pošto se nalazi pod navodnicima ovim. Kada se nalazi pod navodnicima, ona označava samo karakter zvezdicu. I imamo procenat d, ću još jedan staviti da, i onda ćemo staviti jednako je opet neki procenat d. Šta smo ovdje uradili? To jest, ajde završit ću do kraja ovo, dakle stavit ću zarez, pa onda ćemo biti x, y, zarez, rez, mno. Da li vidite tačka zarez na kraju? Naravno, i stavit ću sam ovdje da prelazi u novi red, pošto ćemo imati više ovih ispisa, pa da bude pregledano ispod drugog, jel tako? Da li vidite šta smo ovdje uradili? Dakle, stavili smo posto d, pa zvezdica, posto d. I onda smo stavili ovdje x zarez y. Dakle, prvo će ići x u ovo posto d, pa y posto d. Zašto smo to radili? Pa jednostavno da bi možda malo lepše izgledalo. Dakle, ovdje će ući 15, pa će biti zvezdica 7, pa jednako opet neki posto d, a to će biti baš taj naš rezultat. Pa će ispasti kao da smo napisali 15 puta 7 je jednako nešto, pa neki taj novi broj, rezultat tog množenja. Hajde da uradimo to za sad sve ove ostale. Ja ću samo kopirati te printf-ove, pošto su apsolutno sve isto. Dakle, da ne bi gubili vreme. Izvinjam se. Ovdje ćemo staviti, dakle, sve isto. Dakle, imamo ovaj printf za deljenje. Sve je isto, dakle, samo smo ovdje stavili kosa crta da bi izgledalo kao deljenje. Deljenje, izvinjam se. Pa onda imamo rez del. Pa onda imamo ovdje plus, pa rez sub, pa rez odu, samo se to menja, dakle menjamo te promenljive koje ćemo ubaciti na ovo posljednje mjesto, na ove prva dva mjesta ubacujemo isto. Jedino šta je možda čudno za vas jeste ovo posljednja ova linija koda, dakle sve ovo je poprilično jasno, ja se nadam, ovo posljednja linija koda gdje imamo 2%, dakle posto d opet, šta predstavlja ova 2%? Pa u printf funkciji pod ovim navodnicima, kad god on naiđe na ovaj 1%, on pretpoznaje to kao onaj specifikator konverzije i samo traži dalje slovo koje će stajati uz njega, dakle koji će označavati kog tipa da očekuje neku promenljivu tu. Ako bi ostavili samo 1%, vidjeli bi da kada bi, ajde da pokrenemo ovaj naš program, kako se zove, nešto nisam dobro uradio, procenat, samo sekund, da, mislim, vidjeli bi da ne bi dobili dobar izvinjam se, ne bi dobili dobar izlaz, dobili bi nešto kao piše procenat d,
Zašto? Zato što kada 2% stoje jedan do drugog, on to tek tada čita kao procenat, kao pravi karakter procenat, kao što je ovdje, na primjer, zvezdica, a nije množenje. Kao što je ovdje plus, a nije, ono ne predstavlja sabiranje. Mislim, mi vidimo kao sabiranje, ali on u stvarnosti ne sabira stvarno, već smo sabrali ovdje, nego to samo za naše oči da mi možemo kao lepše da vidimo. Dakle, on prva 2%, on njih vidi kao, kako se zove, tek onda vidi kao karakter. Kada ne bi bila 2%, kada bi ovdje bilo samo 1%, on bi to prepoznao kao specifikator konverzije i uopšte ne bi kako se zove, ispisao to, ili bi vidite, kao što vidite, ispisao samo procenat D, to jest 1% D. Ako želimo, uglavnom, poenta priče, da ispišemo kao jedan naš procenat, da se vidi između, moramo da stavimo 2%. To je to. Da ne komplikujemo previše. Dakle, 1% neće biti dobro ako želimo samo kao karakter da ispišemo, 2% ako želimo samo kao karakter da ispišemo, a ne kao specifikator konverzije, onda je to ok. Dakle, 2%. I kada bi pokrenuli program, vidite, sad piše samo 1% i sve je ok. Sada hajde da vidimo šta smo dobili na izlazu. Sve smo ovo ok završili, pa kažemo, rezultat 2.15 puta 7 je 105, ok. Rezultat 2.15 podijeljeno sa 7 jednako 2. 15 podijeljeno sa 7 nije baš 2, to je 2, pa imamo još neki ostatak, to je onaj 1. Zašto je on napisao 2? Da li možda znamo? Pa reći ću odmah, naravno, ispisao zato što je reč o cijelobrojnom dijeljenju. Dakle, 15 podijeljeno sa 7 je 2, ali mi smo stavili da je ovo tipa flow, da je tipa integer i ova promjenjiva del i dakle ovdje očekujemo neku cijelobrojnu, dakle ono odsecao one zareze, a i samo deljenje, dakle imamo deljenje između dva integera kada se deli uvijek dobijete treći broj kao integer, dakle cijel neki broj. Kako da dobijete onaj zarez ili tako nešto, to jest da dobijete precizno broj, dakle bude 2 zarez nešto kao što bi trebalo da bude, to ćemo vidjeti u nekom drugom klipu, zato što, kako se zove, sada bi morali da vršimo takozvani typecasting, odnosno morali bi da vršimo neku konverziju, jer kada delite dva broja, znači ako integer deli integer, što je u ovom slučaju slučaj, dakle ovo x je tipa integer, y je tipa integer, ako se int deli sa intom, to jest dva cijela broja, znači cijel broj delite sa cijelim brojem, rezultat ćete dobiti kao cijel broj, dakle. Ako bi delili, na primjer, float sa intom, dobili bi float. Dakle, negdje samo ili x mora da bude float ili y mora da bude float. Naravno, mogu bih sad ovdje da promenim, ali bi došli do novog problema. Koji je to problem? Jeste što modulo nekog broja može da se vrši samo na cijelim brojama. Dakle, samo na tipu int. Dakle, ako bi jedna od promenljivih bila neki zarez ili decimalan broj, ne bi modul radio, dobili bi grešku. Dakle, ako bi želeli da uzimate modula nekog broja, morala bi oba broja da budu cijeli brojevi. A ovdje ako biste želeli da dobijete sa druge strane precizno koja je vrijednost nekog broja, dakle da ne bude kako se zove, kao što smo mi dobili na izlazu samo dvojku, to jest da bi dobili precizno, ne samo cijel deo, morali bi da izvršite neku konverziju, a to ćemo raditi u nekom drugom klipu uskoro, dakle ne morate da se brinete, naučit ćemo i kako da to uradimo. Naravno mogli bismo sad ovdje da stavimo da je x tipa float i ovo da je tipa float i sve bi bilo ok, da je ova promenljiva res del tipa float i ovdje predstavljamo kao procenat f i radilo bi, dobili bi to, ali dobili bi error da ne možemo da izvršimo modul. Dakle, morali bi da izbrišemo modul i onda bi tek uspjeli da radimo. Uglavnom, poenta priče je da ćemo u sljedećem nekom klipu vidjeti kako ćemo dobiti ovdje 2 zarez neki broj. Ok, da vidimo dalje. Rezultat 15 plus 7, 22, to je ok. 15 minus 7 dobijemo 8, to je ok. I 15% 7, 1 jeste stvarno. Dakle, ostatak pri deljenju 15 podijeljeno sa 7 jeste stvarno 1, je tako? 15 podijeljeno sa 7 imamo onih, kako se zove, 2 cijela, to je 14 i fali nam još 1 do 15, 14 plus 1 je zaista 15. Nadam se da vam je to sve jasno. Hajde samo da vidimo još, to je sva nauka, dakle ništa nešto specijalno, dakle sabiranje normalno, sabiranje oduzimanje normalno. Samo da proverimo nešto, ok, radi još uvijek mikrofon. Šta imamo, samo vidim koliko traje klip, već 14 minuta, trebalo bi da požurimo malo da vas ne smorim već previše. Samo da vidimo kako možemo sve ovo izraziti pomoću jedne promenljive. Hajde da vidimo to. Dakle, nastavili ćemo samo int res kao jedna promenljiva. Može. I sada ćemo samo pisati ovako.
dakle, izvršit ćemo normalno, sad ćemo da vidimo kako ćemo to uraditi. Dakle, imamo samo jednu promenljivu, int res, ok. I u nju ćemo smestiti sve vrednosti. Pa hajde da vidimo kako. Dakle, imat ćemo ovo jedno printf. Sad neću pisati baš najlepše da bi što prije to završili. Da pređemo to, ali nije bitno. Vidjeli smo već kako formatiramo printf. Napisat ću samo množenje, pa na primjer 2 tačke, pa posto d. I tu ćemo ispisati res. A pre toga ćemo napisati res jednako 15 puta 7. I on sad ima vrednost množenja, ima 105 vrednosti i ovdje kada upišemo bit će stvarno 105. I ovdje ćemo staviti samo da prelazi u novi red, jel tako? Posto na, procenat na, ne procenat, izvinjam se, kosa crta na. Ok, i to je dobro, idemo dalje. Nakon ovog printf-a dodelit ćemo, pošto je res naša promenljiva, novu vrednost. Dodelit ćemo 15 podijeljeno sa 7, pa ćemo napisati printf, pa kao deljenje je, pa onda posto d, pa zarez res, pa tačka zarez, jel tako? I onda ćemo dodati opet res jednako 15, pa onda plus 7, pa onda printf sabiranje je, pa onda 2 tačke, pa posto, izvinjam se, posto d, pa onda imamo ovdje res, tačka zarez, i tako ćemo sada za sve, dakle, res, uvijek menjamo vrednost, znači, dodamo vrednost, dodelimo vrednost rezu, ispišemo tu vrednost, pa onda promenimo vrednost, pa onda opet ispišemo tu novu vrednost. Jel tako? Ima neke logike. Pošto možemo da menjamo vrednosti, pošto je promenljiva, samim tim možemo da ispisujemo svaki put neke nove vrednosti. Samo računamo jedno za drugim, vidite. Res 15, računamo nakon ispisa već prethodne. Pa, na primjer, res jednako 15, ajde kad sam već počeo da završim sve, 15 minus 7. Trebalo bi da piše x minus y. Ajde da, ako ćemo da budemo taki, da ne znamo kao vrednosti, izvinjavam se. Znači, x puta y, pa onda ovdje x podeljeno sa y, pa onda ovdje x plus y, tako. Pa onda kažemo printf oduzimanje je, pa onda posto d, pa onda res. I ostalo nam još samo modulo res jednako x procenat, gdje mi je procenat? Evo ga, procenat y i kažemo printf mod je, pa kažemo posto d i onda ovdje res. Sad sam sve zaboravio kosu crtu, no da pređemo u novi red, ali dodat ćemo je. Ovdje, i to je ok. Hajde da vidimo šta dobijemo na izlazu. Mod je posto d. Aha, ovdje sam stavio tačku zarez unutar, treba posle zagrade da ide. I vidite, stvarno dobijemo isto kao i onda. Množenje 105, deljenje 2, sabiranje 22, oduzimanje 8, mod je 1. Dakle, kako smo to dobili? Znači, naš res ima vrednost 105 i ispišemo vrednost 105. Naša vrednost onda izračunamo novu vrednost za res. Res jednako x podeljeno sa 2. Ona stara vrednost se briše i dodajemo novu vrednost. I tako za svaku u krug i svaku ćemo ispisati. Sad, želeo bih da vam pokažem. Opa, malo mi se isključio mikrofon, nadam se da sve ok. Na kratko. Možda se dešavalo već u klipu, a ja nisam primijetio. Nadam se da ima zvuka u klipu, da ne moramo opet da snimamo ovo. Ali ako nema, naravno snimit ćemo. Ok, da vidimo sad. Kako još možemo da ispišemo ovo? Bez jedne promenljive. Dakle, samo pomoću x i y. Imamo dve neke vrednosti, pa jednostavno. Samo ćemo izbrisati sad sve ovo rez, pošto više rez ne postoji. Dakle, ništa nam ne treba, nikakva dodatna promenljiva. Dakle, samo x i y imamo, neke dva broja i mi sad treba sve ove operacije da izvršimo. Pa jednostavno je, kažemo opet posto d, očekuju ovdje nešto tipa integer. Dakle, kažemo mu očekuju ovdje nešto tipa integer i samo mu kažemo ovdje, na mjesto tipa i na mjesto to procenat d stavi x puta x puta y, x zvezdica y. Dakle, možemo da računamo i da vršimo sve te operacije i nakon ovog zareza. Znači, zatvoreni navodnici, zarez i onda možemo da vršimo i tu operacije. Samo što će se ova operacija, na primjer, završiti ovdje, dakle, na ovo mjesto. Kada bi stavili zarez pa nešto drugo, dakle, ovo je kao samo jedna promenljiva, ona naša, i ona će se svrstati ovdje. Ova druga bi se svrstala, bi se svrstala u neko drugo posto d da postoji. Dakle, nadam se da me razumete. Ovdje bi mogli da napišemo, dakle, x kosa crta y, dakle, ovdje može isto da se računa, to sam teo da vam, to je poenta priče. X plus y,
i ovdje imamo oduzimanje x minus y, zatvorena zagrada, i ovdje imamo x procenat y, zatvorena zagrada. Hajde da vidimo da li smo dobili dobro, ovdje nisam zatvorio zagradu. Da vidimo da li smo dobili dobro rješenje. Pa isto smo dobili, tako, množenje 105, sa deljenje 2, sabiranje 22, oduzimanje 8 i mod je 1. Kao što vidite ovdje stvarno, 15 puta 7, 105, dakle može da se računa i nakon tog zareza, dakle on ovdje očekuje neki broj tipa integer, pošto je postao del, tako, i mi ovdje stvarno, providimo, odnosno stvarno pružimo taj broj. Nadam se da vam je jasno, vidite, kao što možete vidjeti, neki zadatak može se rešiti na više načina, na više ispisa. Naravno, ljudi dosta gledaju da bude to u programiranju nekako što jednostavnije, što efikasnije, što manje memorije da se uzima, ali naravno za ove kurseve i za sve ovo ne morate da brinete trenutno mnogo nešto o memoriji. Bitno je samo da razumete koncept i neke osnovne principe. Nadam se da vam je ovo bilo jasno, da su vam ovi aritmetički operatori. Možda je video malo duplo duži nego što bi trebao, ali htio sam da detaljnije ona konverzija sa floatom, kako da ovdje ne bude 2 nego 2, nešto, ali to ćemo vidjeti u drugom klipu, pošto je ovaj već malo duži. To je pa ćemo da rešimo sve to, sve neke nedoumice i probleme. Ćao i vidimo se u novom klipu.